I tai mai a Jacob Van Eunuch rāwa ko tana hoa wahine ki te araroa I muatata I te pakarutanga o te huarere kino. I te pō, ka piki te wai, kua kore he kōwhiringa, ka tīkina atu rā aiwa, mārunga waka topa topa. And it was pitch dark, so you couldn't see anything. And then the next morning when there was light, the whole campsite changed into a river. He eti noa ngā taonga me ngā kākahu I mauria mai. I tā rāua taenga atu ki Hinerupe Marae, ka whakatūwheratia ngā tatau, ka tau te wairua. I thought you already left, Uncle. Ka noho rāua ki reira mo te neke atu I te kotahi wiki. Treated like kings, it's really amazing, really. It's my first experience, or our first experience with a Marae. I know Maori people, but never like this. And it's really amazing how they treat us. Koe nei te whea ko Marae tuatahi mō Jacob. Hei tāna, nā te aroha te manaki me te katakata o te iwi I māmāke ai te mamai o Tauararu. When we're part of the family, gained so many aunties here that, even got my Maori name. Koaito ingoa Māori? Maori, it's hakupa. Hakupa. Hakupa, yes. Yeah, and I'm proud of it. I tana moe ki roa wharenui, ka arongoa Jacob I te maru o ngā tīpuna. Kua kaha ke tōna hiahia, ke whakawhānui hia tana mōhio ki ngā kōrero mo te rohe nei. Actually, I slept next to an ancestor mother statue, which is inside. And I slept right next to her, so she was guarding me every night. I nāia nei, kua rite aia ki te hoki atu ki tōna whānau. Okay guys, we're off. Nā te pūtea tautokoa Trust tai rāwhiti, I tae ai te utu I te nama nui mo te wakarererangi, kia pai ai te hoki atu a hākopa mā ki te kāinga. He mea iti hei tautoko I ngā whānau o te araro, me Ngāti Porou, me ngā manuhiri tūruhi me ki, hei āwhina I te rā momo. No, like I said, I will never forget them. Never. Sorry, I'm getting a little bit emotional. Yeah, it's really very good experience. Karere atu rāua I nāia nei, engari ka mautonu te aroha o te araroa ki roto I o rāua ngākau. Mātai Smith, Tai Oro.